Autor de orixe noruego, Northern Lights.
Ben, imos interpretar agora unha Ave María de Bibel, que está escrita para doble coro. Unha curiosidade que esta obra originariamente foi escrita para voces de homes, para coros de homes. Neste caso, esta é unha adaptación para coro mixto. Alá vamos. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto.
rematar esta primeira parte cun espiritual Ilaya Rock. Ilaya Rock, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya Rock, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya Rock, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya Rock, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya Rock, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya Rock, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya Rock, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya Rock, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Sentence a liar and a conjure too. If you don't mind, I will conjure you. If I could, I surely would. Yes, stand on the rock where Moses stood. Walk on Ilaya Rock. Shout, shout, Ilaya, Ilaya, Ilaya Rock. we're gonna shout, shout. Rock on Ilaya Rock. Ilaya Rock coming up. Ilaya Rock coming up. Ilaya Rock coming up. Shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya Rock, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya, Shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya, Shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya, Shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya. Shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya Rock, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ilaya Rock, shout, shout, Ilaya Rock, coming up, Lord. Ben, e vamos a seguir con outra peza, Cantos Asturianos, de Julio Domínguez, que está baseado en cantos tradicionais asturianos.
Oímos cantar ahora a Metxetán de Javier Busto. Kaixo lagunak, guazen denok jaioz bazera. Kaixo lagunak, guazen denok jaioz bazera. Denok jaioz bazera. Denok jaioz bazera.
unha peza originariamente escrita por Mia Makarov e armonizada por Julio Domínguez, Volvoreta. Perdón.
rematar, imos cantar ahora un espiritual, Didn't my Lord deliver Daniel? Chegamos ao final, imos a cantar ao pasar por Camariñas. Antes, queríamos agradecer a nosa invitación a este certamen, sobre todo as atencións de Carlos, moitísimas gracias por ser tan amable e facilitado todo. Imos a rematar con o pasar por Camariñas, que é unha peza que seguramente coñecedes, está maravillosísimamente armonizada para coro por Julio Domínguez, que ademais hoxe anda por aquí, anda que está medio escondido. Moitísimas gracias por estar hoxe aquí, o pasar por Camariñas. Pasar por Camariñas, deixei a vida cantando.
Imos a repetir espiritual, último espiritual, Daniel. Moitísimas gracias, é un gusto cantar para un público tan agradecido.
he will chill from the fiery furnace, and why not every man? Did my Lord deliver Daniel, Daniel, Daniel? Did my Lord deliver Daniel? Why not every man? The wind blows east and the wind blows west, it blows like a judgment day, and every bosom that never did pray me not to pray that day. Did my Lord deliver Daniel? Deliver Daniel, deliver Daniel. Did my Lord deliver Daniel? My Lord deliver. Why not every man? I set my foot on the gospel ship, and the ship begins to sail. He landed me over on Canaan shore, and I never come back no more. Did my Lord deliver Daniel?